Ardom Nilihithi Ripena Birda Thanbang Sami Sunaris Rong Hangpi Pini nang litum tek pon longji lake weekly special bulletin mate Hithi Ripen kenang sot abirta doan la silang pon lona Hithi Ripen abirta Assam Hill Small Industry Development Corporation Limited Ahinpen Boro Haflong Complex di Mahasau along Tereni Pai Krehini Arni Porpai Kreh Sira Achitima Porpen Packaged Drinking Water Plant 3 Kangpupon Assam Hill Small Industry Development Corporation Limited Ahinpen Tereni Pai Krehini Arni Porpai Kreh Sira Achitima Porpen Packaged Drinking Water Plant 3 Ingpupon lo Labangso Packaged Drinking Water Kangpupon amay along SIDC Managing Director Dhansing Lekte Pensi Kachitong Dun Alohi Atumapan Kepachini Apor Enponlo Alohi Sarpo Aman Pen DHACEM Industry in Church Swanthang Jem Rangkol Manpeng Alohi Aman Pen Commissioner and Secretary HAD Government of Assam Anwar Udin Chowdhury IAS Commissioner and Secretary PED Government of Assam Sonat Kalita ACS DC Dimahasau Ranjit Hazarika ACS Pen Chenglok Assam Hill Small Industry Development Corporation Limited Boro Haflong Dimahasau Longkedam Tang Penang an Aningkan Pen Pangcheng Ponlo Bon Sitame Angbang Malam Apor Mesem Pen Klempon Pamit Hek Thedat Lo Lasi Non Pining Aningkan Pen Putot Kanch Kipareng Tuji Apan Kengkam Chejor Ponsi Pini Arni An Industries Ingpu Ponlo 2012 Anikan Jakong Nipai Kep Arni Abarim HAD Minister Khorsing Ingtia Hin Pen Bangso Industry Apan RD Kipi O Ajok Bangso Asai Pini Thek Ponlong Lopusi Maikepa Alam The Along Thanpon Kachitong Dun Alohi Sarpo DHACEM Swanthang Jem Rongkol Pen Kaningje Ponke Dimahasau Arad Apan Kanch Industry Nangkangpu Pen Pini Ladak Arad Atumdo Anapan Arni Kemia Sonsi Hoklo Lasi Laso Industry Kipareng Verji Apan Sai Kams Asai Pu Atum Jongsi Ave Pulote Laso Asai Chunpon Un Edet Ji Athe CEM Anchot Ke Sai Kam Asai Pachunun E Non Pen Ke Dimahasau Autonomous Council Penta Bangso Industry Apan Kacharab Dunji Apan Jisik Pon Lopusi Jaipon अभी तो फिर से रिवाइव हो गया अभी खुल गया तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे ऐसे काउंसिल के मेंबर्स की तरफ से मेंबर की तरफ से हम लोग बहुत अप्रिशिएट करता है मैनेजिंग डायरेक्टर और भी हम लोग आगे बढ़ने के लिए स्टेप ले लेगा और स्पेशली एचएडी मिनिस्टर की तरफ से भी इसका हेल्प तो हम लोग मांगेगा और बहुत डिस्ट्रिक्ट तो काउंसिल की तरफ से भी हम लोग मिलके एक साथ जरूर हिल्स চিন্তা কৰিব লগা যে মেনেজমেণ্টটো ভাল হ'ব লাগে মেনেজমেণ্ট যদি ভাল নহয় তেনেহ'লে আকৌ সেইটো ডিফাং হ'বই গতিকে মই ভাবোঁ আগৰ দৰেটো নহ'ব লাগে আৰু সেইটো কাৰণে আসাম গভৰ্ণমেণ্টক মই এজ এ পাব্লিক হিচাপত মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে মানজাত যোৱা বছৰ আমি অপেনিং কৰিছোঁ ফেব্ৰুৱাৰী 8, 2016 আমি ক'লোঁ যে আৰু আমি হাফলং আৰু টাৰ্গেট লৈছোঁ নেক্সট টাৰ্গেটটো আমি হাফলং ল'ম আৰু সেই হাফলঙৰ কাৰণে আমি এটা বাজেট প্ৰভিজন এটা আছে সেই বাজেট প্ৰভিজনত আমি এটা একশ্যন প্লেন কৰিলোঁ বৰ্ড মিটিং পাছ কৰিছে আৰু একৰ্ডিংলি আমি গভৰ্ণমেণ্টক আমি ছাবমিট কৰিছোঁ তাৰে এইটো 1 to 20 লাখ আছে এই প্ৰজেক্টটো গোটেইখিনি ঘৰ বাৰী মেচিন জেচিন গোটেইখিনি লৈ পেলাই এইখিনি আমি কাম Difu Rongsopi Ward Number 3 Angkang Matipung DCRF along le along Kidam Tang Surihini Ra Krep Pli Ang Ningkan Keseng Pon Arong Tereni Pai Kreh Ketom Arni Ingdeng Ketom Rongsopi Arong Keseng Pon Arni Talon Pon Rongsopi Village Development Committee Ahin Pen Asonson Kapatua Jai Mek Pen Pangcheng Ponsi Arni Tili Isi Apor Malom Pen Rad Ame Pita Paman Pon Pusi Pirta Longdun Rongsopi Village Development Committee ay hinpen kedam tangarni penta labang sorong amahang kethegarni pu nang talon bomang bomsi thereni pai kregathom arni lethota Rongsopi Village Development Committee ay hinpen chepatur piponsi Rongsopi patua klam along ingdengethom Rongsopi arong amahang kethegarni alira lonpen talon pon adap apor pen ason kapatu pensi pangching ponlo Lapen kapatua jai mek judet pen anerlo porpai sia por malom pen radamai pi setame padopon radamai pi ke padopon hot r VDC amai pu edison tok bipensi mai charipon
ba karjudun long atengke labangso area banke forest area pusipu monta nona banke rong chukimiklo emethang amunit tum side lo la pendak kedota do thip nang po puason si thekdam long lo la pen do thip nang po Lapen aluhi sarpo amanpen dipu MLA Sumrong Hang manpeng aluhi amanpen KLNLF amai pupi dili SGB sikari rong parpen chenglok ongdung atum labang sorat amai pialong chitong dun renti RVDC hinpen MLA apan towar lang lapen me abaha pinpura lo pajerdon aluhi sarpo MLA rong Hang pen lam ke jaipon ke non ke dobom rong supi arong lake Sorkar along le pinaksita ajat le punot mithang karbia tumsi hemri chukimpen rong rup kising ponlo apot ninga ronglo sitame sorkar along le mate ingnam raikom tumalong le pinakapot long le pata bangke Karbing Long Termas Council atumpen chingwai chingsai pon pimi pensi klempon ang jipusi ning jepon ajay megateng pen radamai pi judedapi lun kanamalin tapadupon ji RVDC atumpen pachinipon West Karbi Anglong District Keruni Police Station Angkang Inut 16 IRBN Avikawe Ajok Tereni Pai Kregetom Arni Jengka Police Outpost along Radatum Kachikomdam West Karbi Anglong District Keroni Police Station Angkang Jengka Police Outpost along 16 IRBN along Inut Aot Kelang Noa Battalion Atul Das Kedo Adim Long Pen Bike Chapon si Jengka Inglong Parpan Pu Arong An Edon Ahem along Palidam Pen Langka Chinglu Bom Au Supia Pan Teglong si Huli Kapatu Arni Pupate Pen Abang Bite Long Ang Kewiji Pan Kabor Iyahud Au Supia Bang Kachiru Kehang Pen Ajok Rong Aradatum Karju Dun Long Pen Adim An Kapali Dunji Pan Dun Rentilo Sita Out Kachapalang Noa Bang Battalion Rong Aradatum Lidun Thek Thek Ako Bike Chapa Phir Dam Seraksi Kajuilo Bangso Alam Karju Long Pen Ongdung Aradatum Jengka Police Outpost along An Palidam si Prabjin Pen Aot Kavya Battalion Apan Arona Teng Pen Insai Serak Nangji Lapen Aduk Pivek Nangji Pura Jengka Police Outpost along Parompluk Pusi Birta Nangle অতুল দাস মানে গৈ পেলাই কোনোবা ছোৱালীজনী গা ধুই আছিলে আচ্ছা ৰং চং সানি অফেণ্ডেড ছোৱালীজনী একচুৱেলি মানে কি গা ধুই থকা বস্তাত কাৰণে অলপ বেয়া হ'ল আৰু ছোৱালীজনী এনে বয়সটো কিমান মান হ'ব তই মেট্ৰিক দিছে নেকি এবাৰ 10 গা ধুই আছো ভণ্টিৰ লগত তাৰপিছত ইহঁতে আহিছে মই ভাবিছো এফালে গুচি যাব নেকি মই গা ধুই আছো দেখিছে গুচি যাব নহয় আহি পেলাই ৰং খানি এজনে গুচি গ'ল আৰু এজনেতো আহি টাচ কৰি গুচি গৈছে তাৰপিছত মই মাইতক চিউৰি কৈছো কেইজন আছিলে দুইজন Tereni Pai Krepli Arni Anerlo por Pai Kepra Achitima Porpen Difu Club along Anandaram Borua Award Kedamtang Surihini Rangkre Trok Aningkan HSLC Asatlang Ketok along First Division Kiun Au Sumaratumapan Laptop Keron Difu Club along Anandaram Borua Award Tereni Pai Krepli Arni Kadukave Bang Paro Trok Sira Bang Pokebra Sirkep Atumapan Laptop Keron Amai along Karbi Anglong Deputy Commissioner Adil Khan Kacharipon Amai along May Kepa Alamte Inspector of School Rovelson Rong Pipen Than Pachinipon Mai along Kachapapon Aluhi Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rongha Manpeng Aluhi Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EMD Ufing Maslai Joint Secretary David Timung Chitongdun আমি এই কম্পিউটাৰত দি চাব পাৰে আপোনালোকে জানে যে যিটোবিলাকে ফাৰ্ষ্ট বিয়ন পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টবিলাকক এবাৰ ফাৰ্ষ্ট বিয়ন পাছ কৰা নাই বা নেক্সট ষ্টুডেণ্টবিলাক ইনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে সেই লেপটপ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ প্ৰগ্ৰামটো চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে
labangsu a laptop longlok a pi stame lam arjan kelang ichot lapen hem chibikok amat thangta ale pebang ve det lapu abang ke chokchilo bonta kacharli ahin ansuse ki hung dun thekji lapen pirthe adang along dam jokplot pen emethanga hem tot lun pen kachini ji aphan si ke ron pon lapen mesena kam kang hoi ponji aphan pusi EMD ufing maslai ahin pen laptop ke ron pon auso maratum aphan pare phalengdun আজি আমি আনন্দৰাম বৰুৱা ল্যাপটপ কথাটো সাকসেসফুলি পাতিছোঁ আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাখনৰ পৰা 759 ছাত্ৰ ছাত্ৰী এৱাৰ্ডটো পাইছে HSLC এক্সামত lapen anparta pining surihini ra grade roxy aningkan HSLC asat langkitok bom ariso ejang atuma phanta kebang ji aningkan ke ronji aphan aning parung pen mai ingsamjin pen pajut pon surihini ra grade po aningkan aparman best karbi po lapen best karbi pianong ethere grade po arni apuna chak ke chok abang phu lapen abang phi aphan pi pajir pon tanglo la so anong e surihini ra ke thomaningkan pensi kapangcheng Karbi Riso Dorbar KRA Karbi Lo Charlia Song KSA Lapen Karsa atum 2015 aningkan apan apuna chak kang wayateng Terry Crepor ni Karbi Hampang along kitek serabang pula penabang piapan best Karbi po lapen Karbi pi anong ipajur pontanglo KRA mai pu biman krok kachephem pu pen kepadu nong ikapajur mai long Karbi ang long autonomous council at CEM tuliram rong hang ariding pensi 2015 aningkan apan Diblugar Medical College along Lothan Bang akam ke Klembom a Professor Binatok bi piapan best Karbi pianong ipajur pon nong ikelong abang pinang kachitong dun dede da jok alang lilar adona rap inut abang po reading si nong e pajur ponlo laso nag taxi best Karbi po nong e kisung alamet po lun city mo alang lita nong e kapajur ajay make along nang kachitong dun dede da jok best Karbi po nong e abang ke pangjok ponlo nong e kapajur alam telong CEM rong hangkan kejay ke Karbing long Thomas Council pen lak thong kebatang ka KRA I am Kikim Kerang Ponjiapan Dihina Kerap PG. In the fields of education, culture, music, sports, in any fields. Lapen dressing I am sorban ke nona kanam planga. Lasi alang panason pinikang waipon lagi dingarong ulo alang idon Diblugar Medical College along Professor Than Momno Professor Selang ithanun momlo student mopan lasi pini lasomai laso na taxi Karbi lameda mai ahem kikim ponjia pan Karbing long Thomas Council pen kuti si dihina kerap PG puta CM nong e kipi amai long pachetak pontu nong e kapajur amai long EMDU ping maslai MAC Horenbik Karbing long Thomas Council TCRO Rani Terangpi District Librarian Helen Hansepi KYF Keseng Ching a Konchun Bang Roy Inghi Kanchas Dikom Amai Pu Ajit Timung Pen Chinglok Penangan Kithege Dingatum Chetong Dun Renti Karbi Anglong Angkang Lo Kacharli au Somara Tumaphan Kangni Kipa Mesenji Aphan Pura School along Tina Panta Dex bench pen chenglok ketok adimate blackboard pen ason sona hormu ron pondo bangso supply a hormu amo kewang vesi thondamlo lumbajong block primary education officer thek pen LBPEO angkang arlo kedo lower dilaji LP school teachers gathering center along kadoka ve hum inkoy runner cap on school do sitame bangso ang bong pen dex bench nangkelia bangke hum phokep ansi nanglechot lasi kachathak nang La ancho takali si blackboard do anstamik kanghang at side cut news channel appearance ke ratis rongpar lapen mohor kenep abang Stephen Pen birta nang pali Tangte bang supply material kumatsi ke thondam lon bangso hormu ke thona bangke dipu along pe rikejor sarada golada hempu monus agarwar lapen Biswakarma Enterprise hempu komol jenatum henlo birta kelong pona tengke bangso dex benski Nini ni thomkang nilo pulote ke henolo pusi nang pachini don lapen kitab file ke pia masang
mati rek setami pakni pakhom ke badlote kachikidu weng puta nang pachinidun tangti lapuson asai ke oye contractor banghini aphan langding poman District Primary Education Department Hinpen Carbing Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kaning jever Quality Education ke lapo henloma lapen lahai ke hino hormu ke thonda maputhak Carbing Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ahin pen langding poman jongsi langding pulote Carbing Long along Quality Education dojima Contractor Monus Agarwar lapen Kamal Jain aphan lapuan sitang kakejoy pachupona red poma Socheng Development Block Angkang Jirikindeng ben kilometer po an kahilo rong manjir arong along 90 cm dia triple HP culvert kedeng pon asai pini arnianta patang pon pelang Socheng Development Block Angkang Jirikindeng pen kilometer po an kahilo ong dunga tawar long pini arnianta Kalvar kipipon nang jia dimanta claim pon pesi tawar bithe koirilo pusi KSYC atum pen rong rup arlo kahumri damahu thekpon long pusi KSYC Jirikindeng Area Council amai phu Rajesh Phangcho pen pachini pon lapen KSYC asong atum pen Socheng Block Angkang kedo kachapang lemasai phu atum aphanta bang thek pon bom lo lapen kachasong sia phanta chisik ding lo pusi birta pang dakpon Carbing Anglong Autonomous Council Angkang along irrigation asai kamta isi kethetan asai kamlo bangso asai kamalong kichupangling alamki kijutji kalisi apiong nang bat pon bom lang bangso asai kam along aning kanwang sitame lak atangka kichupanglim ponji aphan kalili kalanglang sorkar aphan paklang pon thapsi tangka ke joy chupanglim pon lo pusi NSM atumpen pherangke amai along pangdak pon Tere ni pai Great Roxy Arni Kangsa por pai ke thoma por di Food Press Club along Nagarik Suraksha Manch ahin pen pherangke amai kepa pherangke amai along NSM amai pu Mahajan Crew NSM Kongchun Bang Dharam 1000 lapen Klemrap pet atum chitong dun Bangso Irrigation Department along Technical Committee ke seng pondo Bangso Technical Committee along Chairman abang ke Carbing Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Henlo Carbing Anglong Autonomous Council CEM Amat Jongsi Technical Committee along ke dodun pulote lake kichupang lim ke claim jia BD binong lo Chirok toka rada tum kelang chari dun kri atum dopu abang ke matha damkrang lapusons lo kalili kalanglang adim amen rong rup amen irthap irpru pen tangka ke panglim lapen ke dotang irrigation along amat selampon paprui papraisi lak atangka panglim lo langdam pulote rikang nihong IS Keroni Langve IS Tamulbari IS Sikaribe IS Kanya Ingti IS Kako Basti along ang tug apap IS la long troxia scheme abangke adim amasi ave lapen la long troxia scheme along pen kadu kabe sikakuti thongke rapli ra lak pikebra suri inkoira nerkep atangka panong ponlo lapen bangso atangka abangke chupanglim deadlo pusi CM Tuliram Ronghang aphan pherangke amai along NSM atumpen akoi pipon যে আমি কেইমাহমান ধৰি আমি জলসিঞ্চনৰ বিভাগত বিভিন্ন আঁচনিৰ নামৰ ওপৰত আমি কাৰ্বি আংলং জিলা কাৰ্বি আংলং ইৰিগেশ্যন ডিভিজন ডিফু সেইটোৰ আণ্ডাৰত আমি বিভিন্ন স্থানত গৈ আমি তদন্ত কৰিছোঁ তাৰ মাজত টোটেল আমি তদন্ত কৰি আছোঁ 210টা স্কিম আছে তাৰ মাজত এমাউণ্ট আছে প্ৰায় 1300 কোটি ওচৰা-ওচৰি সেইটো 210টা স্কিমৰ ওপৰত আমি তদন্ত কৰিছোঁ তাৰ মাজত বৰ্তমান আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ 21টা স্কিম এই 21টা স্কিম আমি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে তাৰ মাজত আমি পাইছোঁ সম্পূৰ্ণ সৰ্বমুঠ টকা পৰিমাণ হৈছে 110 কোটি মান হ'ব Pini hiti ripena birta bangke lapuan sikang toniklo putot chetong thulona kebang jibbhom kuru arni pangswa channel pangswa por tumei thakmi kurwang thu